Council of Higher Secondary Education Manipur tuang Class 12 Board Exam 2025 Examination Timik dala nai patkan the. Board roi ti thai pe mithelai na Class 12 exam hai February ru na sanai ka roi ka hauna March su ina seruk ngan takai puni tu na ti thai kan the. Manipur Board Class 12 exam date lam imbu na thai lau ni megwai roi official website koshem.nic.in khau zawlo nu puni tu na ni sa kane. Exam tai shift kanai suna kwang ru lo khwan kharoi kwang khat tingjin ngan na takai puni kumna total marks roi mark phai khat hamithai mark reksanai roi kwang thum exam thakai puni khatni total mark tamru hamithai rekdai khang roi khong nai hai tha puni tuna ti thai pakane imbu na class 12 practical exam 2025 hai January kanai kharoi January tamru na khat ngan takai puni kumna school ka gwai roi incham na nun tong project hai January bu lung khau upload chalo khangi ti thai kane council tong website khau incham na nun tong document upload chalo ni mai hai February ka thum khoroi last date chu puni tuna ni sa kane Kandi ka bam ka thui khau Christmas ka gan gwang mele ka jaw na mai goi roi Krista pon pingai ta in khwan mai kamung December first week khau ka bam ka thui na khau takai na ba me asai longba baptist church tuang men society roi leng launa advent Christmas kamung hai takai kan de mi tuang kamung khau tai longba khau ta dron gong mai gari akhani mansai ka goi khang komla le dui injat launa mai goi ta Christmas gwang mai tuang sang thuan riu lau kane mi tuang kamung hai longba baptist church tuang men society president John ka mai khani secretary ganrai lung ka mai kanai roi jai lau mai bang khau takai kan dong Christmas lang ke event Christmas ko na ikoi lungba baptist ke main society na singaleng japani kasi miyam pen ruso gari chale ba itin na driver awa basing iso kumla makhang kang or sialaga sang ba mo khang makhang bijar ka koi len entertainment kra ikoi event Christmas ke tau japani thank you Baptist Church ta event Christmas ta gifts na komla bo akhakat driver boy kan zat non ha ya Makam Rider Club Roi Makam Youth Organization Bangkok Riding for Peace and Unity Temeladun Bangkok November Tamru Naitai Haipau Zadonang Polo Pibam Puilwa Nam Khau Guanglana Haipau Zadonang Tarau Bam Khau Sakwang Lun Lialokone Imbu na Makam Youth Organization Roi Manipur Khau Suri Sawa Me Khau Panti Tatka Mai Kabiu Kan Mai Khani Kai Sam Kabiu Ka Mai Kagwai Kodit Phung Cham Ba Mai Tuna Sakane Imbu na sa kamay kito Manipur kau kugi may kani intay may kanay roi zai milong kau chuzak may phungwang lana ting sangjang chuzak may nai na bam khang ni sa kane mi tuang bai rally kau tai bikers ringu daw roi kamung kau gwang gaw law kane khani nam tong chairman asa roi kabam kau riulaw may ta ni talaw kane Arambay Tengol tong leader korawngan ba Kuman Rukau National Investigation Agency NIA hai right profile case sinthau ka kan the mi te security forces ta athunge to na state forces tuang banchin asut me khau kazawe to na case sinthau kan tonge purangan ba Khuman roi zai me bang khau Arambay Tengol group roi lo tuan metan khani terrorism tuang tan tane to na case hai sinthau kan tonge Ministry of Home Affairs tuang counter terrorism and counter Radicalization Division roi NIA ta mitong case lam ko investigate sukhang direction ti kan tongai case pang khau first Manipur Rifle Complex Imphal ko bansina kani tamai thu nun asot ka me khau ka jaw kane mitong case nun tai Supreme Court roi Imphal INA Court khau roi INA Supreme Court Guwahati thang lajan sukhang transfer sulaw kan tong the November akha 2023 kautai korawngan ba Kuman roi zai me Arambay Tengol roi ri bansin sinna camouflage uniform khau palace compound Imphal East Guang kan tonge kumna mitong proof tai Kuman roi Facebook post khau solo kamai nai kane Arambay Tengol roi Imphal East khau police personnel nunle ban thauna kan tonge kumna mitong lam khau Porompat police station Imphal East khau FIR file solo kan tonge korawngan ba Kuman Rukau charge su kan mai tai IPC bang khau nai mai
Unlawful Activities Prevention Act Official Secret Act akhani Armed Act khau chalau kan tongai koraungan ba Command Rezai me group khau First Manipur Rifle Battalion Infal ko bansin azu minung taini asol kan tongai kumna government tuang pochai azu ni suk si lo kan tongai mitong case ko police right Mutum Rajan Singh 25 ta Langthabal Kunja khau November tamru 2023 khau tai nim kan tongai NIA petition Supreme Court khau phungpat kan mai thailai na central government re arambai tengol tongtan pangtai national security khau paina kabiu the tuna hi kane mi tai NIA Act 2000 Act bang khau kaniu khoi nai the kumna NIA ro investigation su khang ki nai the tuna sa kane Take the right parts my health my right to my ladun bang khau CMO Office Complex Tamenglong khau District AIDS Prevention and Control Committee Tamenglong re leng launa takai kante World AIDS Day le Manipur State AIDS Control Society sponsors launa takai kantonge World AIDS Day 2024 mong khau tai Dr. Z Maza Chunglu CMO Tamenglong khani Dr. Guidiat Thui ka mai MS District Hospital Tamenglong kanai roi kamong bampi khani chakhwang sumai gin suna gong gazaw lokane Chief Medical Officer Tamenglong Dr. Z Maza Chungluroi World Health Organization roi AIDS report hai 2030 khau sumut ngam khang tap mai khare hai jang roi mai goi na roi karam da lobam kho tuna ni sa kane mai goi tuang inkha lo mai kaza magi thai gong tangam magi tuna sa kane asai kum tuang la dun bang khau ani tuang rights lam sa mai kumna pu ka gan cha na tu mai hai ani tuang rights akhathe tuna sa kane pu ka gan chana tu me hai roi aniu tuang kai khun kai ning kai gai khani charwang ta ngek longam puni tuna sakane Manipur ton district by mai kumna Tamenglong khau suna HIV positive report hai pai na rawe ko me jang roi aniu mai goi na insam na mi tong report ti hai sumu lo khang karam kho tuna karen kane ART client roi inkha lo khang kage nai thai enrau tong makna DAPCC Tamenglong staff ta alam ngong lo po tuna CMO Tamenglong roi sakane Dr. Guidiat Thui ka mai roi ART client goi ta anti retroviral therapy ART pu hai kagan sana tingmi pum tu lau khang jeng hoi kane thauko mai HIV nai bam nu mai tuang lumsi mi nai thai enrau tong makna ICTC khawgwang na check sulau khang ni ti thai kane ART client non roi nang niu pum ta ram thai na pu kagan sana tu bo mai hai nang rana khang Ramangna society khangni kadal lobom tonge tuna MS terrorist hakane kamong khau ART client roi pu tuna kaniu pum ta senreba mai tuang lam khau gai mai ariu kan mai lam khoi khau san daw lokane World AIDS Day le karyang naina take the right spot my health my right to my ladun bang khau painting competition 29 November 2024 nong tai takai kan mai tuang result tani sai san daw palaw kane painting competition khau tai chun khamlung inka JNB incham na roi first la kan the kumna jen thang ka mai Trinity Public School le running gwangliu ka mai Kendra Vidyalaya Tamenglong kanai roi second akhani third prize la kane kumna jen thim ka mai Trinity Public School roi consolation prize la kane Dula nai December khat kolong mai part 4 Baptist Church roi leng launa grandparents day come advance Christmas kamong church kaima khauta kai kan the mi tuang kamong khauta Reverend Dim pastor long mai 4 Baptist Church roi kamong bampi suna gwang gajaw lokane pastor roi gan su gan dai nun ta panti lungsing na bam khang khani ragwang him ti dai mai gan dai nun subong gan niu khang katiu lokane katingkum rekchruk imbu mai gan sugandai goi khang tingkum pum leng lona mitwang kamung hai ta kaina gwange imbu na mitwang kamung hai gan sugandai nun ta sakhwang sulo mai khani gan sugandai nun tuang soi hiam la mele gandai nun khang hoina in chamlo mitwang timik chuna ebain Christmas le ekumna ta kaina bang khone cham nga lothe